Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silen sang puya ram chung hun dang terola naktu ka Republic Day lom turin Mizoram chung hun sang sang a rom manna engkim peifel ani to National Voters Day sang ni somni pathum chu vein khan district sang sang a man ani Tourism Minister puro ba ro moi roi te in vein National Tourism Day polin mi puita chi bayabu vein khan Prime Minister Narendra Modi le Egypt President Abdel Fattah el-Sisi te chu New Delhi anin kom India me puiten an mani dan siam an man tan ni she jengna Republic Day chu ram chung hun dang terolin naktu ka Mizoram hun sang sang man ani dona rom man engkim peifel ani to Aizawl a chuan jing chorolin sarkar building le mimal ina te nampon zar ani anga sako sang sang te churam le mi puite tana tong trai sak turangen anni a jing dar sari le mini somnga pareta Republic Day program man puiber Assam Rifle Ground na Kualian Mizoram larsa Dr Hari Babu Kamambatian athenganga Nampon zara po par nuwa Republic Day thu cha asoi nga langa National le State Awards Mizoram Cleanliness Competition sang ni somni pani loman tang te sem ani ang Republic Day sang ni somni pathum pola governor in sap tonga thu cha asoi chu nak tung jing dar saria All India Radio Aizawl ti chu ani anga Mizo tonga le lin chun zomang AR ground Republic Day lomna hi LPS de Zonet Cable TV chon live feed am te chuak dona All India Radio Aizawl point live commentary anti chuakang Republic Day sang ni somni pathum lomna tel tur hiam mi pui adwa piang som anni ram shuai tu le dan siam tu than huna khole tuiten vote an thla ka poimo je in hril non nana bot sai National Voters Day sang ni somni pathum chu vein khan district sang sanga manani Aizawl a chuan National Voters Day poll hian Assembly Secretariat Conference Hall a Mizoram Chief Electoral Officer Pisa Hwai Hotin hun manani a Governor Hari Babu Kamma baten man pui lar sap chuan Mizoram in thanalo ma chon to ate hlotlin langsar tak om thina heng hlotlin na te hi state dang te enton me kania a chhonom hle ani ati political party te mi pui van tlang thoina le in thana thiang him kalpui tha tia ngai hlutna awangin boromong tak noya in than pui thiang him takani ani thina he hlotlin na hina bikin Mizoram People's Forum le YMA te an tho hlok tak setani ati lar sap chuan tun hmaya tlang zar summary revision of photo electoral rolls hlotlin na thoktu zong te chunga lom thu soya ECI in mitinin olsam taka vote an thak thei nan le vote nei thei tura olsam taka in zelu thei nana ma ala te pian phung rol ban no ten olsam taka vote an thak thei nana ruam man na siam te chu lomamati thu soi bok ani Aizawl National Voters Day man na hian board level officers na tok thazual te hna best performing BLO award lar saphina hlana vote nei thar than chu te epic a hlan bok lunglea chuan DC Conference Hall National Voters Day hi District Election Officer le borsam nikop pukulo thangan en amman puya siha po District Election Office bot sa DRDA Conference Hall borsap pulal sang na hovin National Voters Day manani a champhaya chuan INPR auditorium chanema borsap pujam selin chana District Election Officer ni bok hovin manani a serchi pa chuan DC Conference Hall borsap le DO nikop Nazuk Kumari hova manani a district na hian BLO ti thate choi moen i ba ka middle te ta na bot sai braille epic le vote ne tharte epic sem chu ani longklai chon CEO DEC Amol Srivastava hovin National Voters Day hi DC Conference Hall manani a khozola po DC Conference Hall borsap District Election Officer ni bok pusi sila chon ke mahova man ani Mizorama Legislative Assembly in than pui voi som patni le Parliament in than voi som pakhat lo tin takan nei aloni to a kumsani som pathum in than puya khan India rama avoi khatna tan voter verifiable paper audit trail VVPAT Mizoram man tan ni a tuna hian Mizoram mi no riat singni sang ni le zathum somriat pariat vote nen omeka heng zinga hian za somnga pakhat point panga chu meiche voter ni in mi pa vote nei an claim jok ani kumin National Voters Day hian thupia tan vote thaki apoimo takzeta vote thak nge katum ti man ani New Service Division All India Radio chuan voin National Voters Day hian National Media Award adonga voter te hna an chan vole ti tur poimo sang ponchar konga New Service Division All India Radio hian an tho thata wangin he chormon he pek ani a President Draupadi Murmu chu New Delhi Election Commission of India in khoma bot saya chormon hi hlana All India Radio New Service Division IO in Director General of New Services All India Radio Dr Vasudha Gupta chuan award hi adong ani Minister Louis MLA Dr K Bates chu MNF party member ani na voin khan li sak ani MNF party committee sang in Dr K Bates wole Mar Autonomous District Council chairman mek pen via khu te changchang ni min khan an ngai tu a anthuluk na siam angin voin khan MNF party member ani na li ani thu
party president puzaram thangan ashia tirani party dan kala an cheta wangin an party dan bu bung sompanga chang somruk pasari tlo chanin an member ni na hi hli sak ani thu president ne kha hin tarlan ani mipuin sarkar hlang na sang te anen dik theina na malatu turte ta na inzirna hun ni somthum chung o tur chu Vain Khan State Institute of Rural Development and Panchayati Raj SIRDMPR Conference Hall 1 Dutlang letana honna hun man ani training hong tu SIRDMPR director pulan hun sang namte chuan training turakal khom te chu sarkar scheme le program sang te en dik tu tur ani awangin until zir tur chu uluk tak le thanem ngai taka be turina cha certificate course ani angin training zo exam ne ni dona certificate dong thei nge tur thata ka training turin district sang kal khom te cha ani until zir tur social audit chu thil than lo ma se mi puin sarkar scheme manga na tho ane dikna ta na poimo tak gram sabha an ngai poimo tok lo thina ngai poimo zol tura inji tira poimo hleni ati up tol chunga tanga masona na tho chu sarkar le puin angai poimo ema chumia ta na mi puin sarkar malana sang te ane dik na na mala tu tur ani awangin training na tel de chu an ma phuna sanga ti sola ti dik lo an nei chuan har sana thleng thei ani awangin an film khura ti sol ne lo tura uluk taka na an tho angai don ani ati ti shiksang tanga social audit resource person mi somthum kalkhom te hi lead course coordinator SRDMPR faculty te district resource person SAU tele mithiam sombik ten zirtirna an pedon ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani tourism minister pura ro moi roi te chon vo in national tourism day pualin mi puita chibaya buka ramchung le pon sang cheng zin mi te Mizoram tlo turin som Mizoram Tourism Department bultumin Vain Khan and Directorate Aizawl National Tourism Day manani a heudman puitu tourism minister pura ro moi roi te chuan Mizoram churam nuam moi le mon zin mi ten an mu chak le tlo chak ramani ati a Mizoram sarkar le mi puite po khol zin mi te tan englai poin anin hongrenga amaro chu atlo chak tu tele tlo tura kal te inkara sui zom tu thatok ne alani lowati a khozin mi te hip konga Mizoram thanen turle tilar tourism department baka travel agent te tour operator te social media influencer tele mi pui mi meran poimo mani ti soin tana thatho turna soma state sumle pa thanlen atana thil poimo tak ani awangin tourism movement hi nam movement ani ati National Tourism Day Paul here Mizoram University Hospitality and Tourism Management Department zilai tele tourism department staff te chon Vain Khan Aizawl diamond lo tak kho pop 10 fa na tang an thok ani Longklai District Civil Supply Office DCSO noya chung ko sin khat sanga le sompanga hne na a thlonin bu fai sem chu atran ani sarkar le puichon kumin chung jong hian Antyodaya Anna Yojana AAY le Priority Household PHH ration card ne te chu a thlonin bu fai pedona herom hanam hang hian Longklai District apo a thlonin bu fai sem chu atran ani to Longklai DCSO hian Longlei District a thingfal mamte thleng angle khomoi te en kol telba ka district chunga sangaw adu block pom chunga mi te po Longklai DCSO noi handa ani boka heti han Longklai district ka athona bu fai sem dong thei hi AAY ya chung ko sang ni zere som ko pasri mishing sang ru zere chomruk pathum omin PHA cha hian chung ko singka sang ni za som poriat mishing singa som zathum panga an ommek ani Vain Khan Prime Minister Narendra Modi le Egypt President Abdel Fattah el-Sisi te New Delhi anin koma he hunain India le Egypt chuan cyber security culture information technology thalai ma so na le thu thadar na lam broadcasting a te thoduna tur internet thlung an ziak thu chu introman sema Prime Minister Narendra Modi chuan firfeka chena chu khovel machine te himna ti der thong tu lian berani thule India le Egypt te chuan firfeka chena pungzel chu an ngai thu tak hle ti a ram pani te thoduna po ti changtun an rel ti asoya ram ben himna lama India le Egypt tan malana tur atam thu soibok ani Egypt President el-Sisi point thu soin India company 10 Egypt asum do na huang an zo na turem chang atam thu soya hebaka hian firfek te do na tur konga soi hona ne ani thule ral thomna ma thodu na po an ngai tu thu soi ani Chanchinthar serti top na na tlang pui ramchung hun dang tarwala naktu ka Republic Day lom turin Mizoram chung hun sang ro manna engkim peifel ani to National Voters Day sangni somni pathum chu Vain Khan district sang manani Tourism Minister pura ro moi roi ten Vain National Tourism Day Polin mi puita chibaya buk Vain Khan Prime Minister Narendra Modi le Egypt President Abdel Fattah el-Sisi te New Delhi anin kom chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani